It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele and this is the Breakfast Club. Today we bring you a program from Ingwenya Mission, Ntabazinduna, where we are talking to the residents about the problems of water. So we are here at the dam. It's called Mabata Dam. Some people know it as Ingwenya Dam, and the residents are complaining, or they are actually appealing for help to repair this dam. They're saying in the early 90s going back, this was the source of their livelihood because they could fish here, they got water here for domestic use, and also their animals used to drink here. But because this dam was damaged and over the years there was lack of maintenance, they are now supposed to walk long distances in search for water. Their animals as well no longer have any water, and they have to depend on borehole water almost 12 months of the year, or especially during the dry season. So we are talking to to villagers here who are actually appealing to anyone with assistance, with knowledge on how they can repair this dam, because they tried on their own to repair the dam, as you can see, but maybe because of lack of expertise and the resources needed, each time there was the rain season, the wall would be washed away again. So we are really appealing to the engineers out there who can, provide assistance, appealing to organizations, to individuals who have the resources and the know-how to help the residents. Most of these people we are talking to here, they are retired people in their 60s and their 70s who now depend on livestock and farming for their livelihood. And these are people who are really willing to work to make sure that they provide labor to get their dam repaired. But what I find interesting about this community is that they are also into different projects, that is horticulture, they are into poultry, and all these things need water. And without water, most of their projects are not going to succeed. So it actually excites me to find communities that are willing to do things for themselves, that are willing to change their livelihoods. And these are the rural economies that we're always talking about, that people in rural communities, with the assistance, with the support, they can actually raise money, they can make a living out of the things that we do. And the villagers here, they are appealing for assistance to repair their dam so that they can have water to do the projects that they need. Lapha ke thina Mgiqwa indawo yethu le indawo enhle kodwa idry ayilamanzi ayilamadamu imgodi khona kodwa imlutshwana amanzi ayaphela yikho ke silamadamu amathathu siledama eMpumalanga emva kwaNgwenya siledama eNtshonalanga endaweni yethu emasimini ethu silomfula wethu ujikijane kodwa siwagqibeka zonke zona lezo indawo besifisa ukuthi zingaba zindawo ezingakhangelwa bese kusiba ukuthi ke abazosincedisa kube yibo abachoyo ukuthi ke nxa indawo lezi sesibatshengisile ebona bengenzayo inkomo zethu nasenyisayini la iyadlula ukuthi nje eziningi sezibhajiwe laphana zahle zemala ngazi suka lapha zisiyadinga amanzi ngapha sikhuluma ngedamu zihamba 6 kilometers zisiya edamu okungikuthi nqa zihambezana nathi edamu ngazifika lapha ezisuka khona zifika sezomile bese ziphonga ufika zisima ngemva kwemthunzi. Leli damu esikhuluma ngalo yebo kungathiwa ngelika Ward 4 kumbe kungathiwa ngele Mgiqwa, kodwa kalincedisi Mgiqwa kuphela. Kulabo makhelwane abaku Ward 5, kulabo makhelwane abasefingo abavele bephila khona lawo manzi nxa ekhona. Ngasikhangela futhi phansi kwayo lonliyani damu kule ndawo obekuthiwa yinsimi yenkosi, insimi enkulu, okuyikuthi nxa kuthe kwavuseleleka leliyani damu kungaba lula, kungafakwa izingadi abantu bathelezele baphile lanxa bengasakhangelanga izulu elinayo ukuthi baphile khona, indawo yankhona ingancedisa ekuphiliseni. Bese ngibuya lapha emgodini lo obusthelela amanzi etankeni, lawo ngokufanayo usulesikhathi eside wonakele. Ukonakala kwankhona kwakusukele ekufeni kwensimbi encane nje ku-engine. Mntwana from grade 0 eswela amanzi akuhambelani njalo ezuzu ukuhamba isikhathi eside bezothola amanzi
babe lekufundiswa njalo ukuthi abantwana abancinyane abalakho ukuthi bangahamba bezithalela amanzi. Kanti amanzi kumele abe phakathi esikolo njengoba isikhathi esiningi sifika lathi thina kule ndawo singomalukazana lesithole amanzi emaningi kakhulu phakathi kwale ndawo. Khathi sebehamba distance ukuze bathole amanzi. Sinanzelele njalo ukuthi even igarden yesikolo ayikho ngenxa yokuthi amanzi awakho khonapho. Ngoba umntwana ngazathi ukuthi uthethelanini uzasuka umntwana ukusuka la esiya qansa laphana ngenisa amanzi akukho. Sinanzelele njalo lama teacher wethu aqatshwayo abuya esiza ukuzofundisa abantwana bethu amanzi kabawatholi. So kuzamela ukuthi uteacher azazuza ukuthi abuye lo muntu wakhe ngoba uteacher uyabe semsebenzini. Esemsebenzini esuka laphana kumele athathe amanzi eduzane. No more than 76 years. Kodwa nxa amanzi ekhona eduzane itomatisi le rape le chomolia ngezake nilale ngingadlanga. Nginganelisa lo salukazi ukuthi ke siqhawe imbhedo kungu4 sihlanyele lapha phakathi kweringi yethu la kuhlezi izigedle embazodwa sebefile bona laba abadala basela maqolo abaselani sebengabantu nje abanye baphethwe izihlaba abanye baphethwe kuyini. Indaba ibangelwa ngamanzi ukuswela amanzi khonapha baquthile balindele ukuzikotsha ukuyakotshozela inkomo. Kambe nxa inkomo ziyakotshozelwa kusukela ngoMeyi kuze kuyebambu Oktoba lithonde lona lele lizathonda bangaphila besuka lapho baye emasimini akusasebenzeki akusenzeki lutho. Kodwa nxa sithe sabe le ndawo yethu enjengasetankeni laphana kwaba le ndawo ezinjengasemadamu umsebenzi balula lamajwabu ayachwaphuluka lemthambo iyachwaphuluka. Sinjenjena thina singabantwana sesifa sibancane ngenxa ukukotshoza isikotshwa sondawo yokudlalela. Sesibulawa yizibhorane zona lezi ngoba ukukotshozela inkomo akusonto encane akusonto elula. Ulemhlambi wenkomo inkomo zakho zingu20 kambe nxa uzanathi inkomo ezingu20 ukotshoza amaklebha amangaki. Lokhu ngabantwana okuncane okukhona emakhishini abadala nxa sebekuthuma ukuthi kuyakotshozela inkomo kuyabuna. And kulezi insuku kuzwa sokuze kusithi lezikolo zisavulwa sebefuna ukubalekela khona kuyakotshozela inkomo. Kodwa besicela kube isibusiso esikhulu kakhulu lesumlima sehlisela sona nxa kuza ukuthi kuvumbuluke ukuthi kusetshenzwe itanka kuvumbuluke ukuthi kusetshenzwe idamu. Lingamanzi lathi singamanzi bantu bakamlimo amanzi ayimpilo emuntwini. Umuntu ezalwa ugeziswa ngamanzi, umuntu esifo esuka kulumhlaba ugeziswa ngamanzi. Yikho amanzi ayinkalakatha. Mina ngizabuya etankeni. Itanka liyana ibisithwele okunye okumangalisayo. Impontshelwa igcwale ufica amanzi eluhlaza ethetshoko sifika sivukutha sasingakotshozi lokho ukukotshoza okuchiwe ukuthi izikotsho zibulala abantu. Sasifika sivukuthe ngenkezo uthela enkonxeni. Yikho mina ngingetanka ngingedamu. Inkomo njengoba khathesi liyazibona zifuna ukuzophumula la. Zivela kajana zona izinkomo edamu. Zithi zisiyale zihambe umango omangalisayo. Zithi zibuya sezomile lapha ebeziyenatha khona sezomile. Yikho sikhala ngamanzi, sikhala ngedamu bantu bakamlimo, sikhala ngetanka. Itanka ibithwele isabelo sonke, ibingathwalanga imgiqwa yodwa. Ibithwele isabelo sonke khonapha itanka liyana bezinatha khona phana, lathi siphila khona phana sinatha khona phana. Bonke abantu ofuna ukuba deploy endaweni basusa endaweni zabo labakade behlezi khona ngabafuna ukuhamba endaweni engelamanzi. So indaba amanzi le bakithi iqhakathekile. Siyabonga ukuthi namhla sikwanisa ukuthi sihlale phansi sixoxe sizama ukuthi siqakulule sibone ukuthi ingasenzelana. Idamu lesikhathi eside sibili. Yakwana sibila ama 10 years to 15. Ngendlela elalizanywa ngayo kungaphumeleli. Ngathi ngemva kwe 10 years le 5 years liyana sake saqala sabuya sali zama sigqibi ichebechebe nje walibona nansiyana. Asigqibi ichebechebe phakathi kwamasaka. Thwali ichebechebe liyana siyifolise phansi la sasiqale sagebha itrench. Faka itrench liyana sifaka amasaka, sifake lamatshe, sifaka amasaka, sifake lamatshe kukhwela kusiya phezulu. Sathe sizama ukuthi ke kathethi sithutheni udaka lona leselubona luyinqumbi lolo. Sizama ukuvala. Manje izulu kathi siphuzile. Izulu lithi lingafika
selifika selithatha ke udaka loliyana laphula konke lamatshe lawana ngakhani imbodo nanziyana ngale ngaphansi amatshe sesiwafaka konke khona la kwathathwa ngamanzi kwahamba sathi yebo sibonile kwaphinda njalo kwesibili ukuze sesibuya sesize kwakha ngamatshe lawa hlanganisa lesamende babezamile labo abanye ababezama ukusincedisa ngakho kodwa hayi kwehlula kuthe nxa sekuphakeme umduli wangikhona njona liyabona ngale sasigepha itrench lapha eyayithutshela phezulu. Mina Ntabazinduna ngazalelwa khona ngazalwa ngo-1955 ngisizalwane salapha kuZUBE khathesi. So likhulu idamu lali lidamu selithenjiwe. Lali lidamu elikhulu kakhulu okwakunatha khona inkomo zesigaba sethu sonke lesangapha phezulu okuthiwa imedlelo enyoni lazo zazisedla siza ngapha ngoba labana bona evillagini yabo bengela damu zonke inkomo zazifika sihlangana lapha zinatha khona. Khathesi akusela damu bunzima balelihlana lawo lapha. Khathesi kungasela damu sesilobunzima obuthi inkomo sezinathiswa ngezikotsho ukuthi sihambe siyekotshoza ezikotsho. Uba wehlulekile ukuthi uyekotshozela inkomo zakhe inkomo kazinathi usibona sezicakile bese sisifa masinyane. Belifisa ukuthi ngayi damu leli kwenziwa. Ngesifiso sethu owethu umthandazo mayelana ngedamu leli ngendlela ekade lilusizo ngayo besifisa ukuthi lisikutshwe kabanzi libuyiselwe kuyona leyani indawo lapho ekade elalikhona ngoba yona linhla amadunduna la asiwabona siwakhangele kade esimiduzu kwawo ayengekho. Idamu leli lalingachona idepth engathi mina kubo 12 to 15 meters idepth yangikhona ngoba sasithi nxa sizobhukutsha la sasingafiki enzikini ngoba idamu leli lalitshona kakhulu and nxa usiza ngapha embundwini laligcwele amatshe phansi kwakungela daka but ngokubuya kwenhlabathi siza lamanzi lagqibeka kwase kusiba le effect yokuthi kwase kusiba lentunja encane yadlula ngaphansi kombundu kwangani isikhala nje sibhotshozwe impande inasingwa kwaba yiloophole yokuthi ingenisa amanzi elokho esenza mbijana kungela maintenance eyenziwayo ngalokho kwazi kwagcina sokuyindawo enkulu umbundu wasuqamuka phakathi kuqala kuba le effect la. So selike la bekhuluma la becouncil ukuthi mhlambe bangazama ukuthi belivalele. Abecouncil sakhuluma ngalo sesikhulume labo kanengi yikho kuze kwaba lemizamo efana nayo naleli ibonayo la lokho kusukela kithi njengezakhamuzi sikuthatha sikungenisa kwabakhulu bethu ecouncil labo bechakisa imbono yabo bedinga loncedo lapha lalapha mayelana ngalo umfula ibizo layo kuthiwa nguJikijane. Ekukhuleni kwami ngibona wona lo mfula kwakuyisikhathi lapho izulu nxa lalisina ungakagqibeleki wawusiba ngumfula olamanzi othwala amanzi amaningi kakhulu. Yikho kwabangela ukuthi kuze kwenziwe ibridge lona leli khathesi esimikilo la. Impompi lezi zafakwa ngumlungu owakuthiwa nguJohn Talaka wesikolo lesi okuthiwa iNgwenya Mission. Yikho ke kwakusenzela ukuthi abantwana bachaphela ngoba amanzi ayesiba maningi. Abantwana ke kusenzela ukuthi benelise ukuchapha besesikolo. Ngokuya kwesikhathi iminyaka ilandelana kwakulokho kugqibeka kancane amanzi ayesima khonapha kusukuyona lindawo kulona leli igodi abengasami khathesi ngenxa yokuthi bekulokho kugqibeka umhlaba lokho usanda. Bekusithi ngomnyaka abelungu balapha esikolo badinge abantu ukuthi bavuselele indawo yonale ukuthi khonapha eduze kwalona leli bridge kugejwe yona lindawo ibiselwe
ku depth eyayiyo yona. Mina ngomunye wabantu akade besebenza khonapha kuyona lindawo nxa ngabe ibifanele ukuthi isetshenzwe kutshoniswa ukuze kubanjwe amanzi eme la. Izakhamuzi zalapha bezibenefita ngoba beziwatsha lapha sesikha amanzi okuthelela izingadi kuyona limizi eseduzane. Isikolo sasibenefita ngokuthi indawo yonale yayisithi choniswa ibamba amanzi ukuze umgodi wona loseduzane ungaphela amanzi. Lakathesi yiwo umgodi wodwa esingathi is still surviving ngokuba lamanzi ancedisa isikolo seNgwenya njengesikolo esiseduzane. So ke sikubona njengendingeko enkulu eqhakathekileyo kakhulu ukuthi indawo le ibiselwe kusona lesiyani isimo. Into esasiyenza ke lapha thina nxa sasisebenza sasigebha ngezandla sichone idepth engadlula engenela umuntu, idepth yomuntu lengxenye ukuze amanzi sibese sinabisa kusiyafika embundwini kusiyafika kuleliyani phetsheya elilamatshe. Yonke lindawo inhlabathi ibisithathwa isiyafakwa phetsheya lapha sifuqa ngamabhara sisebenza ngezandla. Akula mtshina esake sawusebenzisa lapha ngaleso sikhathi. Sasisebenzisa izandla kungabantu abathize ababeqatshwa bebhadalwa yimishini ukuze yona lindawo ibe lamanzi. Uhlupho lwamanzi lukhulu kakhulu ngoba ekuqaliseni ukuma kokusebenza kwetanka le isikolo sidubeke kakhulukazi ngoba nxa ngaphambanisi kubo 92 kwadrilwa i-borehole, 96 kwadrilwa another borehole, kuzonke zidry. Kwase kuzokuthi ke ngama khonapho early 98 yikho esizuze i-borehole esishare le community leyana although ingesikolo. Kodwa ke impact ekhona inkulu kakhulu ngoba njoba libona leyana ingathi iseceleni kancane esikolo. So abantwana kumele bebe khona ngale besiya ukhamba. Ekwenzeni okwezifundo ze-agriculture nxa imbhida bebele mbhida abayilimayo engasaphumeleliyo ngenxa yokuthi kukhathazanyanyana phela lapha. Isifiso sikhona kakhulu ukuthi itanka le kayivuke kuyikuthi lathi as a school amanzi nxa engxenye mhlawumbe singaba le tapped water. Nxa sesile tapped water njengoba kukhulunywa ngokuvulwa kwezikolo kanje bafuna i-running water. I-running water ngebholu liyane phansi engumangolwana izuzakala lula kanjani. So ngendlela yona liyana i-running water nxa itanka le ikhona alubana i-running water eMbizo Primary School ikhona ngabe ayisonkinga. Itanka le bakithi ibiluncedo kakhulu kithi. Sithe sikhula lapha ivele itanka isisebenza le. Inkomo bezinatha lapha. Kule njini ngaphansi ngale yebi pompa amanzi iwaletha lapha. So amanzi aphuma emgodini. Amanzi la aphuma emgodini abuya lapha etankini. So injini yethu yasonakalela. Injini yamaze iyayipompa isiza lapha. Sasizama njengezakhamizi ukuthi itanka le isebenze. Sesizikhuphela thina imali yokuthela idizili. Ikhansili siyekele ukusincedisa. Ikhansili ngasela mali yathi ziboneleni. Sazama okwesikhathi sibili ukuthi sithele amanzi. Uhlupho lwabakhona ukuthi konakala injini eyayithela amanzi lapha. Kuthe konakaleni kwenjini kwasokuswelakala izandla zabamfitshane ukuthi sithole umuntu ongasilungisela injini kwabanzima. Kwazanywa isikhathi eside ukuthi kumbe singathola abantu abangasinceda. Injini leyo yathathwa yikhansili. Abangani bangabantu abayayilungisa injini. Ayisazange iphinde ibuye lamhlanje kasikwazi ukuthi ngaphi injini leyo. Sokusele kunjalo sokudilikile la khona ngale sokudilike lendlu. Ubaba wake wazama lapho ubaba umoya ukuthi abuye labanye kuzanye ukuthi kukhitshwe
impompi lezi ezasalela phansi emgodini kwehlula ukuthi ziphume sezahlala kakhulu kukhanya sokulento ezibambile sokulempande sokudingeka izinto ezinjengemtshina ezingasika izimpande leziyana ukuthi kukhitshwe ilokuzini impompi lezana eziphansi. Iqiniso amanzi ayelapha kwakusesabeka. Kwakusesabeka amanzi alapha inkomo zesigaba sonke seNtabazinduna la bezinatha la wawufica kubomvu kumnyama lapha inkomo. Abantu bonke bedinga lapha inkomo. Kodwa ke khathesi akusaziwa lokuthi kuyakuba isimo esinjani. Where we are here is a community reservoir. So what I have noticed with this place is that the infrastructure was there, but over the years, the maintenance was a problem, and therefore the reservoir is not working. So while at the dam, they actually need to reconstruct the dam wall, what we need here is just to make sure that the community gets an engine that is going to pump water from the borehole that is already there and supply the community. The reservoir can keep a lot of water, and that will make sure that the water then supplies the village with piped water. The school will also get water. Having talked to the headmaster, and he was complaining that one of the issues that they're facing right now is that the kids have to walk a distance to get water, and that means kids miss out on issues like agriculture. Women and children also walk long distances going to get water, and animals, of course, have to walk long distances to the dam to get water. So we are appealing to anyone who can assist with making sure that the community gets an engine to pump water into the reservoir. But as you indicated earlier on, there is also an option of repairing the dam so that the community also can get water from the dam. So the good thing is that there is infrastructure that is there, and what has not been happening over the years is maintenance. And I hope that we'll get people who can assist the community, because the people are willing to, make their lives better by making sure that they're involved in agricultural projects, they're involved in farming, and above all, they get clean water. My name is Zenzele Ndebele. Till we meet again in other programs. Have a good day.